Yebo, sanibonani. Kusazoba mnandi ke kakhulu la. Kuzoba mnandi futhi kakhulu. Ila ikhala khona la masikhuluma ngokuthi ke it's 18 and above media. Igama leshow le ibizwa ngokuthi ke it's 18 and above and kusazoshuba mawubuze ukhala po. Phethe inkabe yami lapha ngaphesheya sawubona mfethu ukuhamba kanjani? Kuyaphileka mfowethu njani? Yeah man, si right kakhulu. Mhlawumbe abantu abakwazi mfethu awuzama ukubanika izithombo ukuthi masikhuluma. Hayi igama lami ngumzo wakacele ezingolweni. Awuzwe. Ndoda amadoda ngihlale nawe ziningi kakhulu izitori esike zikhulume nawe izitori nje ubona ukuthi ngempela ziyadinga ukuthi abantu bazazi lezi zitori yabona masikhuluma ngendaba umdavazo yabona akusiwona umdavazo nje umabhebhana straight straight nje vele zikhale nje umabhebhana hayi indaba nesinqamulela sihloniphisa cha umabhebhana nje yaphethwana cela sikaza khuluma lezi zinsuku ezedlule sikhuluma ngendaba ukuthi amakhosikazi abantu anokuhlatshwa abafana abancane yabo anokuhlatshwa abafana abancane and lento leyo iya ngokuyikhula futhi yabona umbuzo esibe nawo umbuzo uthi kwenzeka kanjani ngathini nabona abantu besifazana laba abadala kunabancane kunalesikhathi la uthola ukuthi umuntu esifazane oyingane ulale naye abe nokuthi ahambe ekukhuluma ebantwini kanti uyabona umama laba abadala abakukhuluma ukuthi wena ubhebhana ndlelani uyashesha ukulala uyiqhude into abangayikhuluma abantu abadala eba imfihlo yenu nobabili nokuthi nokungabuyi kobaba ematohweni laba abadala sothi umama uyambona ukuthi ukhuluma kwakho uyakuthambela nje ungathi khona lo umfana omncane uzozibuza ukuthi hayi uma kabani wakhuluma ngalendlela yabo ugcina sowukhwelile kuyena ngempela futhi uthi amfika uyaphila akafani noza kwethu uyaphila abantu abadala nje banempilo obaba njengoba bebaziba ila thina ntsha ke sijabulela ukuthi ngasonke isikhathi ingquza uyithole ivalile ngoba manje igenge yethu ingquza ayiphathi ngendlela ayinalo ulwazi ayitshenwanga ngayo kanomama bathola lesa sikhathi sokutshena ukuthi umuntu wesifazane uyigeza ndlelani inkomo noma imomozi phecelezi ukuthi uyigeza kanjani manje laba bayigeza nangomanzi ashisayo izinsipho ezingafani kani nomgomo wayo okugeza that's why uzothola komama laba abadala inkomo ihlangene ngathi akanakwa ngani uthi uyafika koyakhe ngane iholo nje yabona bana ke mfethu ngifuna ukuthola leyo ukuthi mhlambe singasho ukuthi into ebangela ukuthi abafazi bama-time abagcine belala nezingane ukuthi ama-time ahlala kakhulu mhlambe ematohweni engabuyi mhlambe umuntu agcine ebulawa indlala uyabo what about labo thola ukuthi ke umuntu uhlala naye indoda yakhe kodwa still uqomile unomunye umuntu esayidini mhlawumbe uzibuyela late iyona into ebaxabanisa mhlawumbe nomkhonyane wakhe leyo kuyahlukana ke lapho kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukuphuza kwayo indoda mayiphuza utshwala abanye ngasidalwa ngokufanayo sabantu besilisa uthola ukuthi umama uyamziba wena engeke akwazi ukuzicelela kuwena ngoba akujwayele ukuzicelela unele umziba uyavuka ekseni uyala uyakhona awunandaba nje naye ube sathi uyasondela kuwena nje uyamsusa eduze nawe that's why ke gcina sebalekele bafanele abancane ngoba kuzoba nzima ukuya komunye ubaba olinganayo nawe ukuyomngena ngalendlela yokuthi ufuna ucansi kuyena uyacabanga mfethu uyazi ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukuthi umuntu asehleli nawe endlini umkhonyane wakhe wena uyabo ayishaya la ishaya khona simasebuya kona afika kutshela ukuthi I know ukwesikhathini mhlawumbe noma kwenzakalani ngeke nawe uzulubela ubhizi umgumba ubuza ukuthi veza ukuthi kusona ngempela isikhathi uyabo uthola ukuthi egcineni kosuku kunomfana ngalebe kade emjabulisa uyabo siphinde sibheke futhi le position yokuthi mawucabanga abantu besifazane mhlawumbe laba basebeganile bawakhuluma kahle namadoda elokhuzeni ebafanele abathandana nawo hayi abawakhulumi kahle mina ngomunye wabo nje obadlayo nje abantu asebethe ukukhulu ngomunye wabo ngiyabadla nje ngifuna ukuhamba manje sithini izathu omunye ukwasho ukuthi hayi ubaba unoshukela isavuka emana kwabo yabo ipipi lakhe alivuki noma alivuka ubhanana obolile uyabona afike kuthina ke iqongwane ke sihlobile nanokuhloba ke emapipini ke sinanto ekuthiwa amabhonki
uyabona lapho ke kumama akadedeli awukahle akadedeli mana cele le lokhuzana ke ngibona abantu bekhomenta lapha ku lokhuzana ku TikTok ngendaba yamabhonko ukuthi abanye abalimaza abanye kanjani ungathi nje ngawo abaluleke ngani ukuthi kumele ube nawo amabhonko abaluleke ngokuthi mawunawo ufuna ukuthi ube nomehluko mina mengilala nawe wena uzophendulana nomuntu onoplane mina ngibe nginamabhonke kuba khona umehluko obakhona wena ngithi vele njengoba mina ngiza ngoRaf uqhamuka wena noplane akayizwa lo nto yozacabange mina ukuthi manje so wena sefana ushaya mozoba Raf uzolimala mozoba Raf uzolimala kodwa kanjani awushaya soft awucabange ke cele ushaya ifro yomuntu njalo njengoba uyishaya ngala marovonono la uyishaya ifro yomuntu oplain kuzokwenzakalani lapho uma ucabanga uvela uzosala phansi mawukuba naye umama uyayi-enjoya lento engiyenzayo mina kuyena njengoba nginamabhonki njengoba ngimbhebha njengamabhonki uvele lo njengoba eza ngoplane uzosala phansi neshoya loyo nto uzosala phansi because uyabona amabhonki uma uwafaka akafakwa isilimo ufuna uwafake kuma position elinye kufanele libe ngaphambili linwaye umthambo lowa elinye lizongena phakathi la kubhontshisi ube soshaya lo soft ke hayi washout izingubo lapho zisala phansi zonke ingubo nizilanda phansi empedeni yes okusho ukuthi vele ubaba ke lapho lo kade bephathene naye hayi showcase usala phansi kwamanje uza ngoplane sekufana nokuthi umama wekhaya maseshaya indlwabe ngami enaye ngoba manje uzocabanga mina ukuthi ingqondo umzulu uyayibona yona ongibhebhayo uyabhoreka vele wena already uzokulahla yes la okokuqala le time leli mhlawumbe elinezifo ezithize mhlawumbe vele ishayela u1 lilalele sekufika wena awufiki futhi uza play nje ufika vele uza nento ehlukile umama angakaza azayithola obvious shoot labantu laba sebezolala emakamereni ahlukahlukene angeke bahlukane ngokwamakamera kodwa kona khona le nto ezoba khona uthola ukuthi umama akaneli isikhathi esiningi seyanyamalala senezindlela ngoba yena ufuna mina la ngingakhona manje ngoba akasakuzwa wena yini ke lemfethu yenza ukuthi ma khona umuntu othola kwenye indawo noma mhlawumbe khona umuntu odliwa kwenye indawo noma odla kwenye indawo enza ukuthi mhlawumbe makuukuthi mhlawumbe nibantu abanento eseyihlangene mhlawumbe ukuthi nishadile noma ninobudlelwano obaziwayo enza ukuthi mhlawumbe lo nixabana manje nini sendoko nixabana nje manje nina ngoba omunye udle eceleni mhlawumbe nomunye udliwe eceleni yini le xabanisayo hayi into exabanisayo ngoba isikhathi omunye soye engasasitholi somunye kuyenzeka futhi ucansi liyakhathaza umabhebhana nje uyakhathaza ngeke ngibuye kobhebha kwenye indawo ngiyabuyela kuwena futhi sometimes abanye basebenzisa ama condom abanye umuntu wesifazane bahlakaniphile yabo uyakwazi ukuthi umuntu azobheka uketshezi lakho lama sperm ukuthi lingakanani mawabe nisebenzisa icondom uzowabona emancane ukuthi awena uneyinsuku ungangibhebhi pho kwenziwa yini wana nama sperm amancane kanje uyayizwa loyo nto kodwa into exabanisa kakhulu nje yileyo ukuthi omunye usuku se right la ekhona nomunye naye ambone anqene ukumbuza aphuma abhekele naye uthi okay nami ake ngenze lento ayenza ngingamtsheni lutho ngibuye nje ngi-right naye aphuma abuye right yazini ngicela mina ngiyafisa ukuthi sikhulume size sifike nakubona ama time lawo mhlambe just ukwabhekisa nje ukuthi mhlambe eyiphi indlela e-right mhlambe kumele enze ngayo ngoba abafana abancane bafikile abadlali hayi siyabhebhana mkhulu so eyiphi indlela mhlawumbe ongathi lama time noma ningalungisa la nilungise la cha nje mina ngingakusho kobaba ukuthi bathanda abafazi babo babanikeza isikhathi sabo ukuhlala nje naye hayi ukuthi isikhathi esiningi moyindoda unomuzi angithi umisa umuzi umuntu osifazane vele mengabe la usukumvalile ekuthaneni makaqome usukumvalile ukuthi makabheje umunye umuntu ngaphandle wena ngithi sami ungasambhebhe ukuthi makabheje ubani wena baba ufuna ukuthi mawubuye umisa umuzi wakho ubhebhe umngakho umchamisa ngoba kubalekile ukuchama emntwini esifazana ngoba mfethu yabona wathinta elinye iphuzu yazi khona umunye umuntu iningi labantu besilisa nje kakhulukazi uthola ukuthi umuntu uthi mehlaba ithekeni uyihlaba ngenxa yokuthi yena ujahile ukuthi yena nje achame ukuthi kwenzakalani ngaya kanamsebenzi nalonto leyo uyabo kubaleke ngani vula ukuchama kwentombazana ukuchama kwentombazane kubaleke ngalendlela ukuthi njengoba sothi ukujabulisa umzimba umzimba wayo intombazane ujabula ngakho ukuthi mayichame because kuyenzeka ukuthi isikhathi wena uwena cele wena uwena mawuhlabile wangachama ukubiza ukuthi uhlabile ngoba nami ngifuna nini ngifuna mangichame exactly mangachamanga isikweliti leso akulaleki
ubuthongo abulaleli ubuthongo ungachamanga akulaleli ngiyangidlali ngawo ke lapha akulaleki nje ungachamanga unela umgqula nje la ngemuva uthola ukuthi yena sekhathele kade vele mhlawumbe enechama kodwa manje wena uchama uyabona sibuye siziphuzele nogoloko ke sometimes yabo uthola ukuthi abanye akachami ngenxa kagoloko kodwa khona lokuthi ungachami nje kusinye isikhathi kuba isimo sokusani thothi mhlawumbe ingquza yakhe lo muntu osifazane iyabheda nje ungachami yabo uzusiza ukuthi uzucabange omunye umuntu wakwalala naye onengquza eright owachamisa kuyima uchama yabona lapho kuyenzeka ukuthi sokugcina soshaya round eyodwa la ubone kuseni futhi naye lo morning roller ndini uthozwa usayithinti uvuka nje uyemphelezela noma uyohamba nini ngoba yini uzele nento ebhedayo kodwa lento ekhulunywa abantu bacela bethi hey ngishayela ama round awu6 namanga shayela ama round awu5 namanga ngizima na 3 namanga lo uqhude lelo iround eyodwa iyanelisa ama round amabili ayanelisa kuya ngani ngokuthi wena unomfutho kangakanani ocansini uthatha isikhathi esingakanani yes uthatha isikhathi esingakanani ocansini mama uzovele nje ungitshena ngo 3 minutes uchame uphinde futhi manje liyavuka ewe vele ke ngeke ungawashala amaqhuda akho kaza ngo5 6 kodwa nje into engekho amanga lawo amanga ngisho ngathi udle amaphilisi uthathe nganhloboni yamail u5 6 awufinyeleli wona uma umfana olaziyo ucansi Mbukeli, this is 18 and above media. Igama lesho lelo kanti ke i-channel yethu ithi 18 and above media. Okwakho kumele ukwenze ukuthi uqinisekise ukuthi uyawuncafaza lapha usubscribe. Phinde futhi wenze show ukuthi uyabancafaza like ukuze ishow yethu iqhubeke ngaso sonke isikhathi. Kuningi ke sisazokhuluma ngako. Khona nomunye untombazana ozoba khona futhi la izinsukwini nje esomphatha naye futhi esifuna ukuthi ucele manje ekhuluma kanje naye akhulumela iside lamantombazana but for now bese busy sikhuluma ngendaba yokuthi abantu besifazana sebeshadile bayaphela beqeda abafana abancane nabantu abadala futhi asebeshadile besilisa bayaphela beqeda amantombazana amancane uke wahlala ehostel Ngifuna sela ekuthenini uke wahlala ehostel. Ngihlalile ehostel. Side futhi isikhathi lapha ukuphethe abasha kulinye lama hostela la noma ngingalibiza ngazi. Akunankinga La kathi emlaza. La kathi emlaza 17. Yini lento abayiyona kulo. Bohlala koba lapha? Mina ngihlala ko4. Bohlala ko4? Yes. All right. Impilo yalapha ehostela ngaphakathi mhlawumbe masibheka ebafazini babantu nasemadodeni nje asuke emakhaya ashila abafazi emumva nabafazi abahlala namalokhuzana amadoda abo lapha injani imfebo ehostela ngaphakathi nje hey imfebo ehostela idla lubi kakhulu ngoba yabona ukuthola ukuthi omunye wobaba mhlambe omunye wobhuti kuthina njengoba sesikhulile unomfazi emakhaya uyamazi ukuthi unomfazi kodwa la ushintsha ingane zesikole ushintsha ingane ezincane nje la ehostel akagoduki akasaya ekhaya nasekhaya futhi imali ayisaphelele kwaphela khona lo amzwa kahle la uyabona ngeke ukuthi ubaba esethole umshini omsha anelelakana nomshini omdala that's why ke thina ke emakhaya sifike thina sisebenzisa omama ngoba phela manje bathathiswa kwani kwemishini emidala yilaba ngoba sebethola izingane ezigibela ngaphezulu wena mama ongakwazi ukuyenza lonto uyabona awumdlele wecele khona lento le abantu abadala ngicabanga ukuthi abayenzi abantu abadala monke abantu abadala bacabuzana before belala benza njani bayacabuzana ndlela bayacabuzana kodwa ke manje abashefo baba kanithina siyashefa thina abafana abancane yabona nginawo lento bayacabuzana ngoba ngeke awucabanga ukuthi kumane kufaka umuntu nje bese mayithambi kamalanga bese ziya nginako ukudidadideka kancane kulabantu abadala kodwa ngeke bangacabuzani ngoba akufikeki lapha ezantsi ungazange umdlalisa umama lento into yamandulo iwufuzo nje nakuthi ukubona isihluku esenziwa abantu abadala makuthiwa bathola ithuba bacabuzana emakhamereni thizeni isihluku nje nala emishadweni kuthiwa methola ithuba ubone izicimela indoda ubone ukuthi hayi futhi yinto le kahle amadoda abantu abanamahloni into engingayisho yes abantu abanamahloni ekakhulu kwezothando uyabona kunezinto abantu besifazana abathanda ukuthi mhlambe njengawo umaqabulana abange bayakwazi ukuthi khona abantu bafuna ukuthi phephanani manje zinje yizo leyo nto kodwa uthola ukuthi wena umuntu osilisa uzoba namahloni kanti lamahloni the more wena wenza uthando lwakho malehle kulo wesifazana
uyabona ngoba manje shuthi wena uyasaba ngaye kana usabi ngaye uhlonipha isithunzi sakhe uyabona nayo into ebuyishaye kakhulu kuthina abantu besilisa zikhona nje insizwa lapha hotel ezazike ishaya emva kwendlebe nje wazi ukuthi yazi intombi kwathina kwamina mina manje ukuthi mekuphuma umuntu emsebenzini intombazane nelipaquza ina TV ngine TV phezulu ngiyimemeza ukuthi hayibo sesingabulawa esuku kune TV zikhale ngiyithumbe mhlambe 2 days indoda itshenisa uphume wahamba ifoni icishiwe ula endlini uyakogeza mayiphumile ehostel nje siyakhala ke la kubhejwana khona ngempela ke emahostel serious ha ke bhejwana ke emahostel uyambiza kwelinye ikamera umbizo uyamuzwa usele yedwa sengenile makusibiya makumsomo sengenile uyahambile emsebenzini awukade mengabe ecela mangabe umbizela la endlini uyamthetha inzonzana ngeke uzuvela umtshene nje uyazi na umuntu esifazana uzelwa ngohlelo kodwa ngoba umuntu esifazana umqondo wakhe usuku uvele emgadile umuntu wesilisa ukuthi kahle yini la ngibizela yona uyabona afanekise futhi uba khona into azinikeza yona ukuthi ake ngiye ngibheke afike kachazeke into ezomchaza mhlambe wena uzange umshiyele imali lapha endlini akanothi uzodlala awungixoxela istory nje mhlawumbe ukuthi angifuni ukuthi kube khona into oyibiza ngelokuzane ngifuna zonke izinto uzibize ngembaba ukuthi istory sakhe senzeka nje mhlawumbe ke sinaku sowuyibizile seyingenile endlini usuhlezi nawo sowukhiyile uyingena ngalephi ukuyitshena nje ukuthi anginizwile into eniyenza izona waphela costing board hostel manje ngeke ngihaliselile kodwa ave nisheshe uqeda angithi ayibona into kanjalo ave nisheshe uqeda vele izomamatheka kancane ngeke vele ingidinelwe nje uyabona sengisho ukucayi kodwa nami engathi ngake nje uyabona njengomfana izolonto uzibekele nawo ngendlela yakho awukayithinti niyazikhulumela khona ithuba la ozobona khona ukuthi ake ngiyivezele ukuthi kahle ke manje ngiqhangelwe ke manje yabo uzosondela uyihotawota nayo uvele uyishiye uvuke ekseni kakhulu uyongena emsebenzini uyishiye nayo evele irobhile ingachamanga izothi ifika vele kumina showcase izochama ngoba vele uyifika wayikhokha yena shuthi le into efana nokuthi umuntu afika aqhanyele seside isikhathi lesuku lokuzama athi eqala ekudedeleni vele udedele yes nakuyona kuyenzeka ke naye yena umuntu esifazane lokho uthola ukuthi kade eqhanyelwe wena uvela ufike uthi wathi ubhebhe imbijana nje yabo vele ukhama ngapheli ngisho mhlawumbe iminute mina ngikufuna la mawusamqala umqala ndlelani uyaba nokusondela kuyena umuntu osifazane usuka ngithi vele ngeke vele afike uthi ozohlala eduze ngithandana uyaba nako lokho usuka ushintsha iposition uyahamba uye kuyena ufike uhlala eduze kwakhe momthinta vele uzosusa isandla yabo bese uyamncenga ngendlela nawo umncenga ngayo ke ziningi indlela zoncenga abantu besifazane ezahlukene uyabona emva kwaloko wamthinta lizozwela igazi lakhe nayo ukuthi yazi izolo angizange ngize ngichame mina ngichamile kodwa usibanibani uyabona lonto akangichamisanga uyabona lonto nami futhi vele ngizonamathela kulelo gama uthi ave nishesha uyabo ngoba yini vele ngiyamwayinda ngisafuna ukubheka futhi nale side lokuthi kunabantu besilisa mzothola ukuthi banemali umuntu uyaziyo ukuthi unemali usibanibani uyabo but mengabe esocansini wenza ilutho uyabo kodwa uthola ukuthi iflow yakhe ihleli kuyena into ehlalisayo ke lapha esuke ihlalisa yena lo uyafeba lo nkosikazi nje showcase ukhona umdlayi ecaleni uyayizwa lona into aseyihlalele lapha ukuphilisa izingane zakhe nokubalekela ihlazo komakhelwane makuba kushadiwe ukuthi bazothini sengibuye emzini sehlalela izingane kahle kodwa usuke khona lo amsebenzisayo ecaleni ngeke umuntu esifazana azayihlalela indlala yocansi imthambi isashaya lento ithi ayikho into ebaluleke ukudlula ucansi ebudlelwaneni babantu ababili kanjalo nje akukho kunye mongabe yabona lento ifana nani singakhohlisana sikhulume ngothando sithi uhagana uxoxa ukubonda lento ifana nani nakabe yami ifana nokuthi siqomane nomuntu osifazana ngiyacabanga ukuthi methu uyafika la kumina efaka isandla kho lutho mexoxela abangani bakhe bazothina abangani bakhe hayi ongeke ngihlalele into enjalo ngoba yini ebalekile ile pipi makuthiwa ufona uthi upitshana kumele kusho lezo zinto nje sonegama yayizo lonto sekuthiwa we ngafika ngathi idolo alikho inhlobo ipipi kuthiwa uhlayelene into enjalo yini ingoba ubudlelane bothando uqiniswa ipipi izona zonke lento okhuluma ngazo uyabona lento okhuluma ngayo ukuthi idolo ungasazani nako ukugijimisa idolo laphezulu kwakho ungazi ukugijimisa lani kanti hayi no ufuna ukuzwa ukuthi ikhona yini mana wabo ingakanani unqena ukuyithinta ngesandla ngoba yini into ebalekile
ilona ipipi ngaphandle kokubhebhana ayikho lento ayikho into esuke niyenza ngoba na umuntu esifazane indoda yakhe emehlaselo ushukela yeah uphumela ngaphandle ngoba yini noma ungadle esiswini usuthu umzimba uyafuna ukujabula yazi becele khona enye into engisafisa sibuye sikhulume ngaphathi angifuni sikhulume manje sisobabili angifuni sikhulume ngiyafisa ukuthi mangabe esekhona ulokhuzana uTho sikhulumeni le sike sakhuluma ngalento lesinawe la izinto ngicela sizibe kuyizolo sikhuluma indaba ukuthi umuntu wesimame mengabe efika kuwena esevele kunabanye abantu abaziyo bese wona uyamthatha umenza umfazi lo muntu mhlambe uphuma ebantwini abebekade bemchamisa ka5 kwiround eyodwa afike kuwena wena unemali ufuna ukumthatha umbone umfazi wena umchamisa kanye noma ubungamchamisi bese ucabanga ukuthi lo muntu lo uzohlela ehlezi nawe esenobumnandi obuningi kangaka abaziyo asuka kubona noma adlule kubona wena uyaqhamuka uzombhora ukuthi kwenzakala angifuni sikhulume namhlanje ngizwa kahle angifuni sikhulume namhlanje siphinda siveze futhi nelokhuzane nesizathu esenza ukuthi abantu abadala kwakungana abantu abadala bathatha abafazi abayemavajini ingobani lo muntu wazi yena yedwa abukho obunye ubumnandi wake wabuzwa uma kukuthi umchamisa kanye wazi ukuthi shuthi kahle kahle makulelo noma makubhejwana kumele ngichame kanye shuthi iyona ndlela le ngoba wazi umuntu oyedwa but angifuni sikhulume kakhulu namhlanje ngizwa kahle la ngifuna siyekhona ke manje vele ngifuna sikhulume ngento njengoba sidila nalento eyodwa sadila nale ukuthi baphela abafazi babantu bedliwa abafana abancane still namanje iyenzeka lento le mina ngabantu engibaziyo nje abahlabela abafazi babantu yabo abahlaba abafazi baba labafazi ibona labafazi abalandela labafana lapha abangafuni ukubayeka yilonto ke le kade uthi izobuya ikhulume iyona ke le ebenzayo ngoba lapha ya emumva ubaba uzishayela lo solo lakhe yabo uthothi nalo mama ngaza amchamisa ihleze kulangazelelo ukuchama kuza khulunga abanye omama la emabhodweni makuphekwe emicimbini akakwazi lokuchama yena yabo mase fika la kumina mina ngimchamisa ka4 ngimchamisa ka3 eroundini eyodwa ebengakwazi la ekubeni lawe ekade ephuma khona azafike kulo baba wayeyenza uyayazi uke wayizwa seyafika la akasenziswa yona kunjalo yabo ngoba nako lo madunusa lo omama abaningi ukudunusa bakwazi thina abafana abancane siyaphendulana njengenyama ebrain stand so kwabaphendula yena hayi kakhulu serious kakhulu awukahle mfethu kakhulu yabona abantu babo basuke bekuphi kuyenzeka uthola omunye usematohweni akabuyi omunye uthola ukuthi ukhona khona la endaweni uzidlela amatshwala nje akayinaki indaba yomfazi wena ubona kanjani wena ukuthi lo mfazi lo ufuna ukudliwa khona isikhathi la uthola ukuthi unkosikazi mhlawumbe uzibuyele edrobheni akanayo imoto yayizolona umphathisa labo plastic uyazibona izenzo zakhe futhi ke imosta yamakhosikazi kanjalo yilawa aheha nayo ngokumila kwawo thothi umama umilile uyambona nje ukuthi engathi ingane encane yayizolona uthi uma umnakalela mhlambe kusinga isikhathi uzithe ukuzidlela kancane uyayibona yona kuyaziphumela ke ezinye zezinto angakucebi kini uyayibona leyo nto angakucebi kuma wakho uthi ayibo maba ukhuza ingane yakho ngoba phela kahle vele lo mama ulingana noma wakho mengalingani mhlambe emncane kancane kunayo uyabona mangabe engakucebanga kini lo mama lo azi ukuthi ikhona into ayizwayo wena oyikhulumayo kodwa yize ngaza kutshene konke uyabona ubese uyasondela ke kuyena ngalezo ndlela ke osondela ngazo mawumfana uyayizolona ufuna sikuveze lokucela ukuthi asihlosile ukufundisa abafana abancane ukuthi mabaqhubeke naleti wrong yona wrong kuba wrong ngoba amakhosikazi amaningi athelwe ngezinyongo that's why ugcina umfana omncane ulana nabantu abadala ugcina ungazali ugcina nento zakho nje zingahambi kahle ngifundile ineklasi yabo lobechule ngenyongo nje amathonga la kwakulo wamuza athukuthelela amathonga kini into zakho ugcina ukhona umbango ngale gcina ngenzekile lutho kuwena oliphumelelayo ngani ngokujulukelana nomfazi womuntu owathela ngenyongo iqiniso licele bamnandi abafazi babantu bamnandi hayi bamnandi shem ukhuluma nomuntu oseke afike kubona noma ngeke kuthiwa abaningi ngalo cha nje bambalwa kodwa hayi abafana nalezingane esithandana nazo into lento efana nalesi ikhuluma it's not like nje ubukhuluma kanje uproud ngako but ukwenzile ngikwenzile kodwa ngiyakubona ubwrong noma experience uyazi ukuthi wrong it's not like uyaziqhenya ngento owake wayenza izinkanuko nje
but khona injini kubona iyaphila isaphila ya ayiyaphila iphapazi hey wash out ayibhabhazi bayaphila omama hey wash out hey akunika ubone ukuthi yabona abakhona izingane ezincane ngixolise nje mhlambe kwakuzongena kabi zikhona izingane ezincane ngoba masuke ekamereni khonto ezibezi kufikela uyabona ekakhulu la ezinganeni ufikele lento okuyikhotha inkomo yebo lonto uthi uyafika kwesinye isikhathi kungavumi uzwa ngendlela emanzi ngakhona nephunga la iclean iqedile kodwa ke manje ugcine ngingasafikeki uyabona kulo sosimo kodwa wena njengomfana imuntu sokuyona ungathi ungahlika ungene ngolimi umkhotha into wazi uyibona kodwa manje sonqena lamanzi owazwa ngesandla la izandla uthi hayi no ngeke ngathi ukusula lokho ke kuyaphoxa ke futhi kuyena uyabona ugcina usongasazi ezinye zezinto ezisibhorayo ngobontanga bayahluleka ukuyiphatha inkomo ngendlela ngiyafisa futhi ngelinye ilanga wecela ukuthi siyikhulume nendaba yokuthi uma ngabe ubuvakashela umuntu awangaphinda umbize wagcina ngalolu langa ukumbiza ukuthi eziphi ezinye izizathu futhi ezingenza ukuthi ungaphinda umbize futhi ngiyafisa ukuthi sikhulume ngendaba yokuthi indaba yokukhothwa kwepipi indaba yokukhothwa kwenguza siyikhuluma kukhona nentombazane because wena uzositshela ubumnandi obuzwayo njengomuntu wesilisa nentombazane isitshela ubumnandi ebuzwayo njengomuntu wesifazane siphinde sihlomisana ngokuthi eyiphi indawo ekumele uyithinte ngolimi ungavele nje uyabona sowugala wena sowulukora nje ulimi ngoba abobhontshisi sisika weljika siqede abobhontshisi mozowudonsa umunca nje ubusuku umunca usweet ibhontshisi hey washawa zizokhali ingqwele zithi ingqwele ukhuphuka nawe mem zithi ingqwele ilungile lonto cela hayi ba ayikho leyo nto yabo ukhotha ingozi kuyimizwa yeinkanuko zakho zothando usuke lapho sowuzidelile ngoba nisuke ninobabili ekamereni phela ukuthi thina abafana abaningi siyaphika ukuthi ingozi siyayikhotha exactly yabo bambala abafana bangayikhotha ingozi futhi nabangazi benziwa yini uyabona kuthiwa into yabelungu ukuziphotha nje intombazane izikubaleka ngeke mina ngiyikhotha ingozi wena vele ufika sowufaka ipipi utshethu uzoba right kufana neinsizwa ngeke ngiyikhulume lento ukuthi bafowethu akekho umuntu ongakaza ayishaya indlwabu uma umfana nje uphila khona abantu abamawa bathi abakaze bona bayishaya soloko mina ngimphetha lapho mina mengiyishaya ngetoilet paper indlwabe ngoba ngingena into yokuphipha into esicefe endlwabeni ukuphipha uyabona yazi welokhuzana weqhawe ngiyafisa kwemzongo ngelinye ilanga bafethu khona iqiniso esilifihlile esingakaze silikhulume sabantu besilisa thina besilusa thina cela silusa inkomo silusa izimbuzi kodwa ke umuntu omdala lenkulumo ngifuna ukuyiqala uyoyikhuluma ngelinye ilanga siyikhuluma ekuluseni la khona siyilwane sasiyisebenzisa lapha ubuyihalela inkomo yawo zathilela ubone ukuthi washout le slowly khona siyilwane labantu agcina lisebenziseka akakwenzeka sasebenzisa nje la khona la esitokweni kugcine kusebenzile base ukukhuluma ngelinye ilanga ukhukhwini kwakubuye kufike ngeleleleke kwabanye oshisa izikhathale yes kwakwenzeka makudala indawo eshisayo nje finish okay bafethu siyabonga kakhulu abantwana abakwazile ukuthi babukele namhlanje igama le show 18 and above it's 18 and above but igama le channel it's 18 and above media igama lika mfowethu umzo akacele ezingolweni enkulu isigodi mabethanda bangakubiza ngoslowly mabethanda bangakubiza ngo wash out slowly